ساڵی ڕێژیمە سووری زڵم و زۆر لە کووردا کرد مافێنەتەوی یێ ملەتێ کورد ژێ مەحروم دەبوو و حتا ڕۆژە ئیرۆژی بشار الأسد و بەری بشار الأسد باعث و حافظ الأسد gelek biryarên nejatperest û şofînî bi serê Kurda tanî aniha jî wextê Bişar el-Esed dibêje Kurd serê sedî bîst û sênê deverê xwe û devera federalî tê doz dikin ji bergê berî niha jî bi dehê mistewtenatê ereba di herêmên Kurdî çêkiribûn û gelek biryarê hatin stendinga Kurd ji deverê xwe derkevin lê her Kurd piranîne li ser xaka xwe li tevî Hemiz Ehmetiya لێ ئەف پرسەهان ئەم دەکارن بێژن ئەو ئالیە گلکێلەکە ڕێژیمە بشار الأسد 5 ساڵامان و شوی ملەتی ردگوتن ما هەرێمە خۆپاراستیە و ما تشتن چارەسەرکردن ji بۆ ملەتێ کورد گەرەک ئانها di destûra Sûrî de her tiş ji bo miletê Kurd hatiba danîn ew kar û xidmeta gij rejîma Bişar el-Esed re hatkirin آنها دوی ام دکاربن و کرد لهوگرن به تایبت پیاده یک گل عالی رژیم سوری سکنی کاربه وگر بریار کردی جبر یعنی دوست کردا گهبانا آنها و دستور سوری هاتبا یا گهرتن رژیم تجاری نزیکایی جبو چار سریا مافی ملت کرد نکریه او بریار او ام کاربن لهوگرن کاربن مافی نتویه ملت کرد چار سر بکن